ako utwai baako a sedi tie biara o de saa de me nyina abekọ akistofo nko na yeye bibia e wo na True Faith Church International, Sokoban Wood Village, First Boiler Junction, Otihini Asase so. Ehona ubenya asumdue ama okra. Abusua bi wo ho a, wo mu nyini nche. Ebi wo ho a, awore anim. Abusua bi nso yedie abon. Ni nyina fride free. Wo nso abusua no, emu nsam te sen. Se wo ye krado, se ba wo so ni nyina agu a. Wo ye Gilgal Season 2. Omuni Empire Bo kase. Komuni muni wa asase ni so bubu nkonua. Enanson Empire Bo akomchine. Eni mega watch nighter. Tumini ojadi echi. Our True Faith Church International, Sokoban Wood Village, First Boiler Junction. Asofo ni adinfo ahodo a wodi wani monyam. Wonto mi ene wonwusra ebeta adwuma de achi. Enie Apostle Samuel Owusu Boateng, General Secretary. Apostle Peter Mensah, Ashanti West Regional Pastor. Apostle Paul Ba, Kwaubi B District. Pastor Isaac Opoku Newton, Zonal Pastor. Kote, Prophet Peter Amua, Abrepo District, Head of Prophet. Prophet Joseph Okodie, Adwajiri, Zonal Head of Prophet. Deacon Samuel Frimpong, City Summit, Ashefa Branch. Prophet David Owusu Koforidia. Prophet Benjamin Akoto Macro. Prophet Paul Boadu Ebuakwa Macro. Onyame nipa Jumade nyina siri naso. Ani Evangelist Prophet Deacon Jacob Bechi. Ashanti West Region Head of Evangelism. Omuni Empire Bokasie. Eshasie Sunday 6 ekosi Saturday 12 April 2025. Anaponon Kron ekosi awia nom yensa. Debia Assemble daso. Ye free Joshua nguma. Etie enum ni yimu enkron. Na awurade ka kire Joshua se enema muni Mizim and super afrimuso. And until we friend Gilgal, the besi and Nayara, Kwasieda Yumreno, a deliverance session, and mega watch night no so, a Friday, 11 April, and Naju Nondu, Kosisa Diabechi. Shadow Susa, Jumadi Yunechi, Ukweda Biaso Yempaibo, and Dano, Betel Asasibo Sheki, from 0243 819756, and now 0249 983311, Najin Shemu, Gilgal, Season 2, Omuni Empire Bokasie, Komuni Muni Wasasini Sububun Konya. True Faith Church International, Sokoban Wood Village, First Boiler Junction, Otihini Asase so. Ehona ubenya asumdue ama okra. Abusua bi wo ho a, wo mu nyini nche. Ebi wo ho a, awore anim. Abusua bi nso yedie abon. Ni nyina fride free. Wo nso abusua no, emu nsam te sen. Se wo ye krado, se ba wo so ni nyina agu a. Wo ye Gilgal Season 2. Omuni Empire Bo kase. Komuni muni wa asase ni so bubu nkonua. Enanson Empire Bo akomchine. Eni mega watch nighter. Tumini ojadi echi. Our True Faith Church International, Sokoban Wood Village, First Boiler Junction. Asofo ni adinfo ahodo a wodi wani monyam. Wonto mi ene wonwusra ebeta adwuma de achi. Enie Apostle Samuel Owusu Boateng, General Secretary. Apostle Peter Mensah, Ashanti West Regional Pastor. Apostle Paul Ba, Kwaubi B District. Pastor Isaac Opoku Newton, Zonal Pastor. Kote, Prophet Peter Amua, Abrepo District, Head of Prophet. Prophet Joseph Okodie, Adwajiri, Zonal Head of Prophet. Deacon Samuel Frimpong, City Summit, Ashefa Branch. Prophet David Owusu Koforidia. Prophet Benjamin Akoto Macro. Prophet Paul Boadu Ebuakwa Macro. Onyame nipa Jumade nyina siri naso. Ani Evangelist Prophet Deacon Jacob Bechi. Ashanti West Region Head of Evangelism. Omuni Empire Bokasie. Eshasie Sunday 6 ekosi Saturday 12 April 2025. Anaponon Kron ekosi awia nom yensa. Debia Assemble daso. Ye free Joshua nguma. Etie enum ni yimu enkron. Na awurade ka kire Joshua se enema muni Mizim and super afrimuso. And until we friend Gilgal, the besi and Nayara, Kwasieda Yumreno, a deliverance session, and mega watch night no so, a Friday, 11 April, and Naju Nondu, Kosisa Diabechi. Shadow Susa, Jumadi Yunechi, Ukweda Biaso Yempaibo, and Dano, Betel Asasibo Sheki, from 0243 819756, and now 0249 983311, Najin Shemu, Gilgal, Season 2, Omuni Empire Bokasie, Komuni Muni Wasasini Sububun Konya. True
Faith Church International, Sokoban Wood Village, First Boiler Junction, Otihini Asase so. Ehona ubenya asumdue ama okra. Abusua bi wo ho a, wo mu nyini nche. Ebi wo ho a, awore anim. Abusua bi nso yedie abon. Ni nyina frige free. Wo nso abusua no, emu nsam tesen. Se wo ye krado, se ba wo so ni nyina agu a. Wo ye Gilgal Season 2. Omuni Esrem koso mamu Baba ya bo Esrem jida mamu Esrem yede mamu Baba ya boy ya bama mwe enianu me Baba mwe Baba mwe Edijidi eza Baba mwe ya dofu ya Baba ya boy enianu me Baba ya boy sama mwa dofwe Esa baba mwe Esa ya sama mwa Baba ya boy Eniano ya baba ya boy Esrema mwe eniano me Esrema mwe Esrema mwe Edijidi esrema mwe Eniano ya baba ya baba Adofwe baba yebe esama mwa adofwe esampa bama esren shirama wo adofwe baba yebe yesre Baba mamu Ese yede mamu Adolfo
Asroni asasi wura anopai enasikase enka oda amen oma yado ase yeyiwa ye kanfo ye shewudin Yesu Kristo na ho tene numonyam esanse de ya na oyemaye no ya na ebro ya adwen ene ente ase so ayawo na waye de obi ntumi nyo ye te ase anopai a na ayawadum tira ye ka bio se enasikase enka oda amen yadu asi ni ekoso ase wonche mu afoforo koso na boye ho ban na je firi atafo na prafo nsam ya bonsanfo asisa fa ye ho no anu nti na ne dai ya ba wonche no na oye onyame a ye mfa bone enhwehwew dabi bone nkuto ne yesi anu ntam kwai tu si anu ye ho ne ya kanfo nso a oye onokwafo ne tinini so de enfo nso abecha yen na wate afiri ye ntini nyina ho tiboni a wusi yanche akoni ya wie ko hunyembo netwa ubu ehuro no nyina to obufu mnam na fia bone che utumi nti fa bone che da amen jona de idumade no ni fiti ase nie bibia awrade wonim no awrade ya enye yie ti yesrew baji wadwa madwumade ni nyina ko wa no fefefe fa nko an madifo so yo fa mpanifo nsa so na yaresamra fa jonto so neto na abrecheche mbra so boy amana da ba ye wie nkunimde mu a ye bekanfo asiraw asodin Yesu ne monyam odin Yesu ne bokosa ne adi nkunim ana da baji wadwa na bekasa fie mu na fie yo na enye yi sese ni bra ka nyina amen Abodiwe nyamio wa bia maino yeah etane chasi yo bia yo wa ye bia wasa nyamio wa bia maino adi wa ye dia daso wa ye bia Abadiwe nyamio waye bia mahino odi eyina dia chiabuno waye bia
Adi awa ma ye doso wa ye bia. Ya dosi wasa. Asa fo wa mi ama ye. Adi awa di doso wa ye bia. Wa ye bia. Edwasi wa ye bia mahino. Edwasi. Oh. Edwasi. Wa ye bia mahino. Edwasi. Atu you da da ya wa ye bia mahino. Edwasi. Edwasi ya wa ye bia mahino. Asido.
Amaninya womu Sansu na kwansia su womu Na se wanyami ba mo bani bia Bani be around to wa. Adwasia so Japanese. Amadia chino,
Dear, you will say,
nyame na aye Ipa mini Erade mi seye Uzupa mini Erade mi seye Adiye nyami aye makuma to mi yem Kachira wo se enti mi pa mi ni awrade asiesie mi a enti wo pa na wo ni awrade ayi wo fra busia konto jiwa enti wo pa na wo ni awrade asawo ya ni ya enti wo pa wo ni awrade asawo shebraya Makuma tomi yewa Matuni Wafaya frabu sio konto timu Wafaya kiranza bado forenza yeselwe Obama safwa ya duasio dewe Etimini Already you may say you see You want this one Acha wo say already you say What do you mean produce your contentimo Anka me kura me ni wani Anka oso kura ni wani Subira so di bi neme Odi pa kwa mi ko bi Abaso me ma Oti mi ni Na ready mi say ye Ready ye makoma to mi ye Masabio makuma to mi ye Wadimi makuma to mi ye Wanyani otisa mi makuma to mi ye Obonna otisa mi makuma to mi ye What's in Sammy? What's in Sammy? I'm ready at you, man. Watching a man, Labu Manimasa. What's in Sammy? I will marry a sofa Paul, a person Paul, person Paddy. I'm ready to say, person Paddy. I'm ready to say, Yamia, Mammy, See me
me pamini me pamini me pamini me pamini me pamini wa mamangu asame yadia enyu witi onyame adawu otobo sise ya onyame yada na mi sabi wa mama sabia mini ya ba me ma mi ko mi na mi pa mi ti mi pa mi u pa wuni wasani ma ume Wayo tuntuni wayo odifu wayo misengani wayo misengani etimi pawini etiwu pawini akrofo atisemi etimi pawini onamani atisemi etimi pawini orisani atisemi etimi pawini yadiye yebi ni awori asi awadi yebi amaye ni awori asi Yesu freye odi eba ne nchen waye yesofu waye mi tuntuni etimi pamini Adieu.
Ina
be my boy, no, demo. Yes, I'm yes, what to my brother in us?
Sunday.